pas monter parce que vous emi de kusa ki apina yebite ma milindo ki bilo langi oza le quoi mutu mo boye ozi mauvais sort ozi ko ba boke lo binde mo ekangi yo siko ba to ko mama ngadi na ba za ngo za mbo zi rage ko mana ba kano luka makambu oyo akufa na boko na ndina bona ngape no dai oh Jésus oui oh my cœur na boko na na lia ye pena na yo kapena sa monter ta so bisango na ya na kala se justifier ndeni mama ese zwa ki yo na bete mabe ya sens na beta e mabe na banga ga manzaka na minu melo na banga ga c'est pas plaga na ye plaga trop comme manzaka pour l'été na bete mabe bolo kapena sango na bete na baby seloni yo sarana nga bulkanda van bo papa Hervé mobala mukuse ya bien alors afiba mbebo mbala mandefu toto je be na toto so mo na molimo no beta elo no beta ka de elo no zo beta kuna de ya ye gloria na abinga nzambe de eluka ya abinga la ba benyo ba yembisi yo vocal kuna ya yagi oyembi yagi Roger te ya ba yemba te ya ba sala so ba sala 3 fois kuna GB yango ya c'est normal dans kuna makolo panza lo ka jouer beta de merci bonsoir là tout le monde Kevin et pendant les questions vous se faire kananga bolinga ngai pe minga pe na linga bino parce que ngande mutu atrena bino ngande les questions na bino ngande moi na bino bato balinga na ba ya pas le roi la carte limitée formule ya suka bilanga ero sans oublier encore vivre na ngai ya si ya Molex aigle non la piste moto bisco zali babi gasnou mangala na Montréal de prix Montréal wana na Canada ba 30 jours monzo qui tropé na bosente watazara toujours na pas le roi le but José Ndombe Showman premier ministre Junior Musuku prêtre pour le na bosente à HPR de on va retourner papi oh papi les rois papi oh papi je dois toujours naïe toujours que son azani makambo zali ya zanga problème té il faut aya alobra parce qu'il y a sur lobby il faut alobra mal on azanaye elle s'appelle Fivette Maya maman Gucci le là qui na biso oh binga on est Louis Vuitton au faut na tanya mabedi mte pas mambo ah t'as envie de voir makambo wana c'est bonne santé ouais pépé des calme quand deux mona par la grâce de Dieu c'est qui malade tout le monde qui nous après fait après tout le monde parce que banda fait tout le monde a sauté ça qui n'est pas cause année tout comme ça sera na musala te donc tout cas na ndinga musala yibika zo pendant semaine mobimba to pima ka pesa dimanche donc pour na ozape ka biso to ya ka pete kende zonga kota ya ka to vanda to zonga to sabo donc là musala parler mais on est ensemble toujours. On est ensemble, Fivette, ceux qui m'ont limite surtout pour na danser, surtout pour na bakamde bimi na ba réseaux sociaux na yo loba avant parce que yo oza bina bango te mais ozala relation na baninga na boye ba masula ba des alaka. Marmozo circuler en internet li kambu ya réunion oyo Anya Star wa bengaka ba danseuse ba ya ba kutana pour ça la réunion il paraît pour na tani na Anya Star ya ba ki réunion benga bango productrice ma au Londres ya ba sangana po bazonga ba classe mais tout ka côté musu ba sandali na bazo ba bi na ba kuste pour la bi ya benga bango po ba luka ba mener ba président na bino boleka na ba groupe problème ba ça le bon problème ba ko c'est vraiment quand on va maltraiter bino ba violer bino mais les camarades depuis kala tant que maso siko pose parmi victimes ya bateau ba les rapport na ba président na éviter ko ba ndina makambo des autres circuler ouais merci beaucoup de question pour makasi eza no ba elle c'est dans le makasi c'est encore ça peu makasi oui pas de problème on y va donc eza non ko ba non ouais eza non nous bon on a plein de surpris na mona ya sala une émission nga est-ce que to sala émission na mona ki ya sa beti di solo ana ndenge eleka ki kuna nde anya bengse bango na chef Flore par rapport ba solo là pour na ba leader na biso nde ba kushana biso na makasi nde on ba sala ba réunion na bango ke nde ba na biso yana mutu mo boye azwi bango en charge pour na ko funda ba leader wana ba porter bango plainte pas de dédommager bango c'est là il ndenge abengela ki bango mais bazaki na cuisse de poulet na miko de no tambola ba mbale na ça c'est non bango le ba moni ba bloka bon anya lobby c'est petit bango te ba boy na bango ba boy mais wana d'abord jeunesse ba peli banda bon c'est la bon so ba sisi ba réunion na bango pour ça ba interview ba tuna ndeni eleki est-ce que ya ça d'abord boy ki loko wana o anya lobby ki sko na kati wana ya réunion wana sikoyo boloba ni libanda parce que jeunesse ba zo zela bino libanda fo boloba loko ni ba ko sana kati ya réunion wana
que l'air da esimbi te mutu nyoso boyi na invité na ko kokota makambo wana ke na funda l'idée ya boyi na ye kusa boyi na ye ya sa pa boyi na ye miko pa boyi na ye ali sa pa pesika idée ako bata banda ba ozi biso so ba tuni biso to ko sala réunion ni to so banque to no sa réunion ba danseuse le ko ni to sala ti likelemba to tshaka mbongo likelemba chaque fin de mois danseuse mois bimeblo mo ya bongo ndomoni isala mabongo ngapena nanga supela ya sa ayo beta isolo wana elo pe ba wellness na ebite par rapport so ba sala groupe na mo ya bazebola batina na video na bango beta masolo bango kala ndeka izalaka na WhatsApp na groupe na bango parce que na groupe wana ba sali groupe wana ya bazebola na kata groupe wana mbala moko bayebisi bango ke babi sangali na mamuto sola awa apanzango déjà na ba video to tina dase panzani ba pe te mamoto moto ba ki bongo batali pete ndi zaka ba fingi yo tali te moko na lega mama la ko ta fina na pe bongo te ale mbama banjo finga ça yo sangali na yo ando finga ça ba danse nyoso ba zebola ba nai ba kombo oyeba non na ebité na bika na bijou na pata ba kadi chekita ba bibi secret ba zaki ba dase bebele nga ibna ate nga sanda lekeni nga na lo bakandi ya salo ben émission nga mama ko mo finga nga sangali na yo nya mozo tele shake motama betenda koma ko ya fait ba finga nga mafinga nyonso na sali nini abina na tension na sali nini oyo pa na video na biso ba video nini liba ko mpo benga na pompo na ba video boy komi ba video nini ba suka boya na ngobongo te na créer que loko ana anya star do mon ki esa zu rankina na bomina mutema do mon lekeni émission nga ba mama lo baki comprendre donc na sens wana o ba sala na ba na groupe na ba zibolo mso de bina so tenga pina zana nga pete na réunion na penga pe fête même bana zana ngate o mona ponga bien za trop ba danseuse na nga tout ba masa na nga tout na zana na ba na kino bana ba poto wana ba nti ndo ba za kuna ba photo de sosa anola mu dia dambu ba bijou ponga danseuse na bina na nto ba ke fête yo bina wa na bina na quartier latin na ba archive na quartier latin na bina na Bouakatabra so ye na chenega Bouakatabra oyo ya pongote musulene ndeke on est tous ensemble batata ba mama autre zone dinga boka na zawa na kuba filmanga makasi kole oye ne kafela ngananga do sana gare centrale oye na vie chinois na zawa na comprendre oye na cheneki mususu autre do chemise pembe na midi na ba chapeau na kepi na zawa na qui considéré na quartier na qui dans cette quartier te ina c'était belé bazana lo ba yeba ni pété mais na susu ba fula bango liboti peut-être chance na bango adma liboti comme ba no ba diamant ba AC Milan o comprendre o que ba danser so ba pesa bango ba zo musala na bango président bango za ko fula ba musicien en fula ba danser le quartier la te ko faire fula même pas danser mais pas musicien so ba sala ngo le so ba ka sala un peu époque na biso to un peu to zala auto zalelo tu vois ko ça qui na quartier latin azali pe na pas to zane pas masa to bien to ne pas karma pas ayeba na pas karma pas te na quartier latin liboso aki ayeba na te l'air aki maison mère population maison mère comme pousse de poulet le pousse de poulet lilo pour la maison mère non que pour la quartier latin tu vois donc ils a danser de belé ba les kana ba quartier latin no yeba ke mbo wa danser latin za danser la quartier latin mbo za mo sa danser latin ki mbo za danser la latino abina na quartier ta bina na force de frappe mayeba na te donc oyeba na ya na ngote ke so be yeba ni so kombo so nela parce que yonde mto ebele ba yeba na le manzanza ba de lorote kombo ya comme na 4-0 laisse na yeba na ngate le ko bino ko yeba na l'équipe no peut-être na mambo belé comprends donc ils attendent tu ça attend quand les bines là ba ko bina kana o ba cité ba sala yo kolba ke biso da sesto bina ba ko tsaka da seta kala quand tu conseil mo ya kala ya bango ne biso ya peut-être na biso lelo au moins que tu travailler makas ko le kabango musasu to comment to sala lelo na bango eza o mona na vandi bo so tielinga a musique na bina to répéter na bina makas on dimamu ne na ngati na taille na ote parce que na physique makas na nzoto ndini ke ba ba travailler physique ya na zo bina makas parce que uta pa raja kula nzamba danse autant l'école de danse déjà assez mila même tu vois dans le sens où ba polémique va danser ba ba mo biso sunde to za boy amo so bendeni danser ta ndeni atanda ko ma pasteur ko sana ti dans et d'accord esprit mo boy na mto so danser vanda comme tout mo boy monde to za ya da monde mo boy donc et ma mo boy ma bidon so bibi na monde musique faut ça mo za sage o za mo bendeni ça za trop prière parce que sous ko télévision na mitu oyo ngazo akanda mo so na zikana ko matamu na sakanda nazo apena so na kana nazo akanda na contrôler ati na silka mabe pena mabe na comique ko swana anya swana skona idée anya ndia benga ka bango ba moto découvrir siko de anya benga bango ba lo makambo wana ezara idée beto ida mabe tant que yo tant danser non bon est-ce que na kin est-ce que yo funda ba leader na mboka ba shu ba sala na mabe 50 na ba zobozi ba funda ko fil boso na parka ka naissance bato ando funda ko fil ba shushumba yo ba 50 ba comment
bazo bozi personne bon ba bando funda ko fil boso na grande instance bango est-ce que kina wapi moi que poto na kini ande moko te le ba beni ba fundi kuna moi que président vande 11 ans na kini vous comprenez la justice de la rara selon aux gens na mboka na biso le bino ba funda bona appui nini parce on na mutambongo te vous comprenez parce qu'on a mutambo est-ce que mutu wana oatinde bino ke boke sala réunion pour funda ba leader est-ce que yi azaka capable on dit ya estimer nyoso ero komela bino na sima bo ça ba preuve poto ba bona ba preuve ezaka motema na biso preuve ezaka motema na ngamoko ya ndeza preuve tu vois na motema no peut être preuve au monde elle va te pousser nyoso ngazo yango na zo na ngo normal ezaka monde ya musique te eza monde nyoso oyo basi ba lekaka na musala ba leader ba zo biso loka ba être mo boye ba biloko mo boye ay musala pa na nga e ko luka donc fona sala là pa bengo o sala o za pe na motema ya boya te musu pa sala sante et même musu ya kana pe na orchestre ya kana nga pour leader abimanaye so leader abimina ta mal les amants ko za considérer te au monde et nous sommes un orchestre boye azon ka souci ka abimaka na président mo orchestre non lo ba makam ne sami ça ko ngana tinga na pesa ko conseil na ba danseuse oui boya tana bina bimate bato ba ta ba kaza lokuta tana lo bina bima ezaka même oyo comprendre pour la micho na linga vraiment sous trop makambu wana ya ba ninte kota derrière mutu ya bato 1 2 3 4 5 8 7 ba bengo na téléphone ba pexelo lo moko fo yoka ba bi la voix de peuple c'est la voix de Dieu là bato pexelo que fait tika ko lo basu makambu to fait tika ete ke na lo ko andika na gros do sopendeni donc ba na muno beta na esprit mususu ne ba moni na nga Kone lo bazo sona moni ya sanda lina baswani na anya sta baswani yoko na makambu mbalo ko zo para nani to na raison za tort non ko ba na raison d'attendre ni ça kasi mtorzanto za anya parce que yem tabaki na ya sa mutu alobi ya sati alobaki yango parce que abi anya mutu a machaki ba moté abi anya mutu funda ki pa danseuse nyonso ke yem ta publier ba vidéo o mona nga tuni na abi anya mutu afunda ki nga et pas danseuse ko yebi sa ko nga ta boye to na groupe na biso mobile kamo ebimbo ki na abi fivet mutu fundenga oyo ka ondeni ko to moni loko se plan ko finga ye parce que c'est kus te plaît na kati bofa ka ko finga na pona makambango mais ba danseuse ba za bola là que danseuse ba za bongo comprendre là ce que danseuse ba za bongo comprendre comment mettre ce que mukolo akoli da makasi na ngola kuna ningo kanga mnoti bika fuka TV po ni endinga ba danseuse za fio pe na génération eto ngasema minene ya balaki aza ba boti biso se beto balaki ça yemo bakitoko le ka ta génération ba ya bien za jalousie bazo ki le pa basandra na ba kuste pour le pas vivre bien aza bien mundo sa mutu moto ale kan TV ba vivre mabe mutu moroti endika nous tous comme da mikoto ba parents oui et à moi personne na ba délire ça na pe amoke entre ba danseuse mais et le faut na ba réserve autant que ba danseuse ba problématique mon episode tu te manges même pas monde ba danseuse que va na bango au supporter te tiba leader dans na biso ba kanga mité ba danseuse ba insupportable au supporter bango te ba mu comprendre mo yo saranate tu ba danseuse bongo danseuse za danseuse atika danseuse ata comme ko ka danseuse voilà on ska danseuse on yo par nous par ya Sandra okona nazu par ya Sandra oui tant que ma sœur tant qu'il n'y a pas d'assir nanga nako batiki nazu anya par na yeti non bango mi balende parce que là condamné non mais oui on connaît parce que yem taloba ki kuna ke est-ce que on a preuve ils ont preuve mais l'air pour que le bande d'accord la hôtel ils sont déjà par ya Sandra Lina oh mais non il y a des journalistes aussi ça suit temps pour le anya star ana mito na kwa journaliste te na mito na kwa invité non na kwa invité na yo na le kwa danseuse mon robot donc dans quoi ex danseuse mo quelqu'un qui orchestre mo quelconque on comprend même si on a quoi ngape na défendre no ba danseuse dessous monde la musique ya monde songi ko saka na ba danseuse te ko saka ma sécurité mais ça hypocrite parce que moi danseuse moi loba te maman hypocrite maman mo pandi même so loba ne mingi mais ani muto aboma moto on pas demande dango ya ça so fait na ça da muto loba mingi ya ça loba trop ça rankinyete esa loba mingi kuisa na kuisa loba mingi kuisa potana ame kuisa camarade na nga ya oyo ya kuisa to yebi lelo te taka la benga nga fete mo biska to komi na comme nga beta ngo normal ya ngo mo e bako finga na oyo na ngo diso message na ma internet ça et ça na ngolote et c'est la famille ni na finga nga mabe mais ni na za mni to nota mo to liara to la na place moko to saba comme fia ma casse pe mo ki de yebi tina boy pour même na télévision mais to sola na nina o mono e na ngo ma moto ke to ko zango et là comment ça va be nyoso to so ligne vina bango folie kaka na internet et bien on les gagne ba solo ni se veut kaka na internet mais tu vois ça ma balle avec ma internet kasi te na lobby net yango na lobby j'ai les cas qui n'ont yango na lobby te yango ce que vi ona pour nga monso na bineti pour na faire erreur que yo zo peut-être to pas bien tirer na nation de coiffure na yolo Irène les Hollandi tonton Hollandi ex na belle na bana
Ok, peut pas na sinon il rien ni ba on fande no kana expliquer bon côté donc on ngata beta pe na ça la on pété neti na so bangela ngo ba na expliquer ngo ba tout po muta bi ne vina ngazate moi par exemple makambo susu ya vina parce que na bi ke mono to komisa makambo ebele musu lem so linga ya pe meno na ndinga lisolo mais là on découvre ya comprendre maman ko à lo sambo et to mo vivre na sagesse comprendre que te na sens voilà donc ba dans c'est tout ba nem encore na ba bali ba ba te ça ka muta mata ta ka muta mu comprendre ka muta mutu so dans ça ba katana bibi c'est tomboka mabe et là ba menina ko bibi c'est to ngana ya bibi kita nga ba sela nga ba vote pour bibi shit on va dire moi pexan oh mais totalement bala na biso afivete o pekisa o biso ça va voice tant que ya le repos pété na benga nga biso o se ba voice ça bepon ko o benga bité o ko benga po pexan nga ko za garantir non manqué o ko benga na téléphone la voice na kina na tena de ça finga nga mais na repos ngi la biso na manqué mais non ça la ngoti ni nga biso o pour ça bilo se le wa beaucoup ani ya o benga bité so likambo za o benga pexan na yo kila yo nga o ya semila aki danser da kofi chef t'es assez militaire au Saranati mais à comme aboma moto na makambo linga to se mimi japonais aboma moto c'est ce qui kama benga na te bon fivet na limité non ba dema ato ka sabeta non ba dema tinda na finga ba non ba dema tinda na finga tout na défendre ba sœur on a pour na zamu ta boîte merci va être d'accord chité mon kemke émission na biso to comprendre mais puis que ça met notre rejoint Sandra Lina to rejoint pe Agnasta na Congo les va ba éclaircir biso li kamango pesa bien to bien d'accord chité mon kemke fivet ya quoi encore yo na ma même milité éviter yo ozaki ex affaire et gola non pas ba rimer et bimé il paraît tout même na Bill Clinton azaki mobali na yo ozako bimana to éviter qu'est-ce qui ne va pas il y a quoi yo côté li kam on a mozindo vous avez un problème là, mais bien faire et t'as les Jonathan que dans un mood dans cette dans un mood dans ça on n'a pas perdu depuis 2000 comme 2009 ou 10 ans tu vas dans tous les staff na occasion na relation moi ya mutu na ye ex na moi da musicien babi bill na ye bi na ngati babi bill qui tonne oiseaux en affaire mingi ante selon en huis clos oui donc c'est ça donc ex na moi da ki musicien master na ye dans ça pena donc master parce que on a outil de bébé ça ba clip na bango nga dame na vanja pimento lia peve to so to bete soda wendi mumbo ya basoso izala na to lia to seka so wenda farata to wenda farata to lia to seka ensemble on a kala ba 2010 Aza gentil na monnaie gentil to solo là donc to va to tambola ensemble to na ba boîte net to temps Aza vina vie biso to wole santé parce que tout le monde da musique na pona mona misi sala nga e sala nga pompage te pona na musana nzoto ponga monde na boya. Pour ça, on a affronté BCBG dans 4 tenir dans bino pour mettre en beaucoup de mambo ça maman na spectacle au Saranati donc pour mon ami c'est ça ba acrobatie pour na maman nzoto acrobatie et ça ba acrobatie que na beta na kebina location ndeni type et comme comprendre que ngala ndaba mission na simate na respecter un musicien pour la valeur à musique vous comprendre bah tu vas comprendre te so ko fa na mutu lelo bokabon pe na ndinga bien ti le que tu tika ina yo biso ba wata biso wata est-ce le yo ko fika te finga wata jamais on finga wata parce que bokabwana mais ndio zaki liboso za bongo te o mona ke ndio zaki toke wata mutu koma makamni mais wata aza vina biso o mona nga na kolonga makona ngati kama biso wata ka kutulu ka papa maboy non o mo respecte sentiment nga kana kina beti nga to répéter ta mutu mo boy o mona ba mission ba salima mbele mboka na soka faire rigola am pego sakani tata ku lelo bi faire en commune ko elo ko sakani pena ngo sakani le fille penini po internet so mso ko maneka mapeka kazaka nga mutabate ke ngata zati mtu tuka likolo mapeka donc ba pété kaka omona so vani kana mutu bolebo stavi bo solo ni maman ozu esprit na maman peser obi oyo o manquer faire rigola tant que qui pour go faire rigola ya gloire langue quand même ils a gloire langue te na marché ba moté ba go ya faire ça yeta ils ont confirmé qu'il y a bimana faire et ça soni mo bonga mo bala confirmer ka bimana yo parce que makazo zo abike makazo ba biya abeta na toilette yango wana kasi te po so na mo ba o metala yo na yo ba mo so na mo mbai te mo sa so na mo mobile mo mbala ko so maka mo na miso atu yo oh yo ba yo ko ngote ba yo ka mobile ato lobi da se kangi yo ato da se kangi yo ko sanga yo ko mila ko kizenga ezui yo au sala la défense tout da se kanga kiyo faire binto na mboka ote to tete ba zenith kuna faire kota na zenith la bendi bila obwaka faire kota ba ganga taka bila so faire yemba fivet oyo shetani ndo faire so yemba so ba medoka char de pour na nzoto musique elle comme makila
Ba le koto ba ça ba succès na mboka o ba kwesa ba tukuna ba sele kuna ba buka na ba mine ba kufa. Le ba le koto ko le ka ba ta wana redi et si. Si ça musique que natina santa te viens pas beto ba bloka ka beta ka ko ficha Antoine ah ba to ba dina ba piscine ba to ba buka na ba zoka ba pota pour une nostalgie. Nous t'en attendons. Bolingo ça ba journaliste bino ba journaliste ndé bino ndé bozo sala ba tuke ba panza ba comme ma bende ba journaliste. Et en plus qu'impolitesse wana yo monde que ba porte belé à misi donc pour na ba journaliste. Pour le retard là il y a fingi ba monde ko modèle o finga ba tape oh lobi ba to ba raisonner oh mto tala mto na sala oh oh ya finga bo. Oh msoya oh bazala ka ba no impoli ba banga ba tuté ba sensi bino en général. Là mon rentrant il fa fiote. Bon, le diplôme dans nos temps. On devait tout j'ai dit bande on a photo effacer de fait pour voir autocanis. Il y a vous ba benga macro 6. Na boîte macro 6. Macro 6 bien comme mutu marmona fallait qu'on ait macro 6 benga macro 6. Macro 6 c'est macro 6. Il y a un problème à l'angle. Non, na boîte à 13h du matin. Attends on a quoi la guimou dans ça mais la banque na bien tout na cause à faire mon na ça. Oui, pourquoi pas? Bon les bosses à faire la banque. Biso c'est un monde na biso musicien. Mais c'est une mena bangi tena fina tena bande le baka tika et monde de musique mais là ta bijou là ti manzanza nga bijou ya ko tekende bumu selemba o makalo mona bijou fungwa muno ko ka somo tika bijou mais tama soda bijou ero na kina bijou api bijou somba liwana nga ya ye a mosquito quoi ya ndeni talent tia andra munene nga nga za fia talent moi on a vu vraiment présent na kota ndenia nga uta talent bana lingwa ti mo feri na ma talent na kitina na ko na ma lembe na ma talent vraiment le na talent fort na fia talent makati na zo ba poto po ebike feti fia talent ma ça va falloir uta yebi ça c'est des gars ko banga na talent makasi biso banda ba vie oyo ma so ba vie oyo ya to pe minde la bino bo sutu ke lango ero bo bana so to salon nga sala vie tanga Tanga se kalembele mo na mirado so tifina nga fête ba beto na tesa misien ndeni na Kishasa o nga fête boso na biso wana bazo le ko ba misi ah oui nesi wana na kotanga ko mo na bato baba responsable la camion za lo yenge bo na bill yo mtolebi mto yebi wana yo kamela ko ba bill bondeni mba bato on ga problème c'est peut-être ça be beau frère na ngai to kana ka so 3 francs to kana na yo za ki wana présent ndoki parce qu'il y a problème boeli ni non yo continue de faire na défendre na kotika jamais ko de mon na Freddy ana camarade papa Kevin comme on a liboso ayi mbana na bota na ye bardi camarade na ye marca aussi oui ana massa pas moi non so ni beno zaka ba camarade musicien yo na lobby te ana camarade papa Kevin o mona o linga musicien non papa Kevin na muta a misala sana ya za muta we a misala sana na poto kuna misala sana na ye ataka kwa boka kana émission o mona misala sana na ye to maka uta da mutu ne bango na bango bana yolo o comprendre donc ngane na bolo ngo finga mi ataka uvira mukandiki to lo bana biso na moi je sais moi les qui n'était fingi no yela no yele mabe bo comprendre pour une sali bo là yo qui est pas leader d'orchestre na idée que ça musala ta bengo ko boya pe aya na ça comme ça na ndeko note pour na passer tika na sala ko ça na makambo te you qui pas faire le genre de poule kanda van bo papa hervé mbala mukuse ya bien alors afiba mbebo mbala mandefu toto je bien na toto so mo na mo limu no beta elo no beta ka de elo no beta kuna de ya ye gloria na abinga nzambe de elu kaya abinga la ba benyo ba yembisi yo vocal kuna ya yagi oyembi yagi Roger te ya ba yemba te ya ba sala so ba sala 3 fois kuna GB c'est normal nda kuna e pas yema même il est frère à ça jusqu'à ibsanga nda kuna ba mima yo mima ka mbali nda kuna ngabo bal so no considérant faut que là na nda kuna bo excuser ngapo ya mosu milimo ye kaka bo mana nda kuna misien olongo la blamba tout au 4 enfants to la nga pe na mbeto petit temps ça bena mutu ka bena de on ba nga misanda osala nga bona misato ba nga misanda osala nga so to bimina to la lina e to la tala tika tika ba vie ça faut beto na bakati yo ki ma kati comprendre to beto na bakati faut loba on comprendre de ba vie ba risque de respect esprit to sala nga nga na bona esprit mabe je te dis na lo bana TV te mikote nga na nyama na vandi boy mo banga gel chaud et gel c'est ma copine j'ai ça qui musu nda ba mama na merci na boma ikala oh c'est la famille ayebi ke fete amuta matata so ayebi ke fete na boye so ayebi musu ki ayo kamsu musu lo bina nga bongo mais kala à côté les puissante pour nga na zope na tuni et ça parce que nga na nyama na vandi boy
ngalo bana TV to bana caméra te tika komba Bill Clinton bo bebana ala ko faire te ba finga va Daniel bila beta bato bundisa bato bila beta ka bato abundisa bato ko faire te ba finga pa fi moyo longi mabe ya salité to mona ke na te ba mo ko danger va Daniel bila muta bitumba simba bila ko wata aza trop agressive abundaka azotanga fe komba Bill mais c'est mon vieux nga na mutu na vanda monde ya musique nga kona nga azota mwana batata mobichu ndomenga na vandi nga za ba shela mputu o comprendre wata za vie na nga ya maison mère ya tonga wata na benda za wana bato ba wela lelo ba wela ba parce que bazana bona monde wana te nga bandi musique nga mona loyenge nga moko ti na le fivette nga moko o comprendre ça va ex karma pas ça parcours te karma c'est mauvais c'est mon boss ça va pas alongwa ndoki buzoba boye na osamisa ba idea ba na télévision o mona nga so lida bibina idea orchestre mo so na kesa musala abimine nanga na monika box ninga pona so ino kanga na munoko nanga no mbale pena munoko nanga na fe nanga nye le bozo connaît la fille mais ça bango ba benga kaya ya tina orchestre na bango abeta ça muta yaka ne ba tua ba bino na yaka ne ya dadati yibi fe na dans lendo te yiba na fe te fe dans lendo amu kongo ko mulu ba fe za partir dans lendo tana faire na ba jara ba fait ba faire ba c'est na maman ba c'est na maman c'est bon ça ba mo ça ta na beauté kala on beauté qui pas kéré akona maman kitoko eza eza ma galise da munda na ba na ba beauté ba ma passe ba morte ka ba série wana fait no linga no ba se pembe Emile na bo so longi ka fort de tal longo souvenir ça tout c'est lié so longo li ka perruque na butu monstre on ça nyama ba na braza pas d'accord les là c'est parce que j'ai nyama lié ndemo ko kolongwa te bato ba mona ke danger comme ça a fait à l'équipe de bino ba zo ba botala sia moi si mbinga na vandi bo elimina ko le kana te papa ko ko lo chobo na tele mate pour na tele melete jamais diko na monde za na bo nanu na ko tele melete na tele melete poani là je vais me coucher dans GPT azali ko je vais me coucher wa moi c'est makolo chobo moi c'est makolo panza ko jouer ko ta yo ne lande beta de parce na chobo ça c'est le chobo ya cha de do kazoba no komisana Omon. Très cambi la. Parce que les gamins. On finga mi, on finga les jours boy. Na boy, so na la na muta mona pona finga na okango mo kilo. O bala ko fingo ka eloko maka. Yo finga di maloba na yo kana. Peut-être c'est bien ko fodie lebi. Masaka ma palata, ba mbika ko tisi boy na muto ya ni ya gorille et ka mbika. O sentir. Ados justifier neni mama ese zwa kilo na bete mabe ya santi na beta mabe na banga manzaka na minu ndelo na banga c'est pas placa na ye placa trop comme manzaka poilete na bete mabe bolo ka bana sango na bete na baby selongi yo sara nanga bino mwana ya lobana tv na beta mona ngo ba vantir boyo ameka na beta 5 kilo na beta ka je no muto bana no beta esko bino bomu message no pese jo kutana nzela juste kutana nzela le kapela ko tera batuna nini na bango wana na banda na bi place wana na provocatrice na kasi na mu dansa comprendre bino lo yengena na internet ke ile na bi na yo za kamera film ta tindi yo non mto tuma ex na ndini ex ngo tazala ka to solo la ku ngana yesu to ngana ba be na papa Hervé na nga na loba oui pourquoi pas attends ben na liane na constater na marché ba moto ba sa ku Emile ku so da ki apina yebite ma milindo ki blo yo langi ozalo kwa mutu moboye ozi mauvais sort ozi ko baboke lo binde mo ekangi yo siko bato koma maladi na bazaka ngo zambo azirage koma na bakano luka makambu oyo akufa na maboko na ndina bona ngape no dai oh Jésus oui oh my God na boko nanga na lia yo pena na yo kapena sa mote ta so bisango nanga ya na kalembelembe ya mirador sa toto tuna feta randeni na beto yo liso nanga ngabuna na ba shege na ba kuluna le fio ko sa bato nga beta te prendre poids bitumbati même à mon makolo force makolo yo na taille bitumbo nana os appelle bien ça kana soutien moko yo ku ngana na bona mama ba le Kevin nga 16 ans ko tata butu na polinga beauté niveau 0 ce que kitana lo bani est-ce que na robot ta mo monter ma bien sur la télé comme société le soutien dans la j'ai chabi soutien dans la noir na kanga wana makati na noir so boki on e bale bambisi ba kusi wa mo si salito ko sa bato na ya libanda so bala kimio ka ono seka moni ngo salité même bala kitoko bala mi bala kitoko ti di chito bala batu bala chilo bino chito ka bana o ta pesa ni yem tando pesa non ne chasa nini akabate la chasa nini akabate o pesa ni ya boko la mi bali afuta mbali ba studio
ala sa mbali na ndako ne taka biso kali alo na fumba mu kongo ti mutu bali alo na fumba ti ba kongo ba na boba kipate nkongo ko lata ma deux dama nkongo ko lata ata ko lata ndeko nyona likabu nkongo lata soso na likabu yande nga bakanga nkongo azala bongo faut ba ko peser batu faut ba ko tambu yo finga bino mo peser ka te ko ta ka partout comme kana tu pas macrochiche merci peut-être que ça la 4 tout ça 4 journées nous aussi sinon te mamboye ya tinga na onzele leka faut nkolo binga wana ngana na ba koma na venin ne na bona ka posa na loba émission 4 tata ya mabebi ah posa ka venin 4 ça to pesa ka enveloppe to que to préparer 4 to pesa enveloppe to pesa enveloppe ba 4 na beta makasi ba préparer ka yango mais ça tu ba la na congolais non ba tout bolanda nga boza na de cité ba baza ba to ba benga pino ba encourager nga likambo za ka bien ponga na nga na banga ati tanga lo babo na tambola na mutuka te azwa moto sobe sengi makolo kote kutanga na so mama mukolo po mwamba ko ki mana téléphone taka base mama okima te simbe na téléphone yo lingini po mikona be na suki okata bu po pe ki po kende ngai oh image ya zina ti po image ya zina bila fifi ba image pina yango po a idole ya zina papa atai ba no te Masa mbinga bozi na zobini wakati ngamo na bia muna na mplasa ya bina. Na bina to na okosa. Ona okosa ko bini sa okosa na we mutuna. We mutuna. Ya na bio le gatu en personne na isinga ces vidéos teye. Donc c'est ça. Pour comprendre. Ba journaliste internet c'est belé. Boza ta ka baninga. Boza na vanda vanda plateau de la plateau. Plateau. Fond. Pardon. Ça, mais c'est quatre émissions. Donc, mais c'est ça qu'on a tout Bolanda. Vendredi, vendredi, on a les canaux 4, c'est pas les que tu dois bien obligé pour nous faire les canaux 4. Parce que la 4, c'est un le baiser belé, mawane aussi qui s'accorde des alaka. Donc, bateau Bolina. Bafan nangai ba selinga bafan nanga ba selinga page ba na Paris ba pena basimbi ko nga pena donc base nanga fata ki marina fata ki bon les quelque chose ngo sa mutu garde à odia donc ba pena base dans ceinture binonde na bo sanité petit nanga noeli mugao mona popi ya mukolo noeli mugao. Merci le téléphone pour ka monter. Merci Olinga Kevin pendant les Chuba bia papi le roi la carte limitée formule asuka abisi ya mulex aigle noir na pêche bambot balobi tout Olinga Kevin pendant les Chuba bo simple la ngai et to monani à la prochaine bye. Merci pour la